Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigiku. Biemano sana umwanchi omuriebeta seni kia Ndizi TV nebiro bindena ndetokumerana asemesa ya mangana maya elinde ngomanye na raya bereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechense asinse mochi mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net iritere Fridah Kerubo gokwarigana bene rinde tobeto gusanga sobwamo gocha kabona igagwika omoelio chinga kitoro cyo mugavana we county ya Kisii Simbarati abaga kubwatuka amaliogo gocha asechi sub county Amayia county ya Kisii rinde kweneke buna obokoreri obuya asechi nyegitali naboigo mokonyi bo muraibense nigaberega kurige tindi gocha ase abaengi naboigo abagambi bali batali gukora emirimo yabo boikenu asene kiribuna nigo arachikobaga kubabuta naboigo chinga kitoliche omoliki omonene wikia magia UDA Cleophas Malala nigo araliyo molembe sense moya western naboigo kubolia abarayi kurwa Chinsa mecho kwenekia amagendero naboigo gotigana na siasa omwenchi mulire ayunga tiyali ngwaliganete asomo basolero toskato nyegera nkwirana ndasege Kerubo elinde ngomanye amange. Omugavana we county ya Kisii Simbarati nigabaka gwikirana asenya gitari ya Kisii teaching and referral asabaga kubwatuka amaliogo gocha asechi sub county okwana kora sense mechuni go abaga kweneke buna chinyagitari che serikali nchikonyorera amaliogo ayo asaine kebuna go sasa babolia gotinya obokoreri nabo igo kweneke buna abarwaire mbali go chikwanera amaliogo ayo Gusii ngima constituency kiana chibunde 45 amaliogo nero twanyananire kurugeiga KTRH amaliogo naro kemsa yatwete naro abolete ajabuli tonsipi nkunyagura tole achiche anyari kubalaba abantu abintu ekerwa gwali manyanya okikwaegwa ntoje twanze gwake abantu esim tumayose mbarwate osobokoa abantu baitwa kwiba mulio nainu abantu baitu kuruchiwona kababa skali taro romo yengi kigenda tesenye tali yenyu ikera mulio toyenene to basa kugenda kubura mulio isiko tubura yogo linde jonsi sikera mulio wonsi pi achire Anuma yako level 3, 2, 1 aina mwaliwa abantu wakwegwa kosa wadari wakana lakini level 4 na level 5 lazima abantu wakana abaremi becha nigo baboliwe gotumeka enibo yabo boikiranu animona soko eneke bnango somi bali abana babo ayankolengana no Director kurwa ase factory ye chaya nyamache Kennedy Orioki oyobaga kweneke buna abalemi beke meligie chaya mbachikwenyorera bonus ase aganire etumekwe boikiranu Kennedy Orioki muwaze nyamache factory stroke tumbe unoanga nataka ntebenga mwaka uyo twadekere bonus ye manyikane tinga second payment kera bata wange wakubunga second payment ingende ngana ande chibesa njiroro chia kanetu ngaye yabe second payment yonde kete kotenga second payment ni ritere riri manyikane tinga ne bonus yontu abe to adekera bonus ya nyamaje stroke itumbe au muremia go chakonyo siringi 30 ase kilo na musaro yo
I think in wiki kuchakire wiki Wednesday kuchigurau musarango chore ene na gotenga bali baguchikuchiria bachitumeke buya irira wane school ba yana kuchitarira sibagotarira nani mumaete nga botambe kerepo na sigoja baro bari bamaete kuchiria ende mogeni no mongina kokor no bwate wiki Omokonyi bomurai bense Rigathi Gachagua nigo litkuliarera bakagwikirana ase ensemo ya Kapsabet asaberiga kurwa egukure getindi gochia ase abaengi naboigo abagambi abatari gwikirania emirimo yabo gukwana gusaya nkubwatikana n'enkwana ya Simon Chiregei oyo bagakoeneke bananiga abantu abange bagendete gusiria obugima bwabo kubwatikana no kunywa ebinywegwa byo gotindia kurende nigo Gachagua aenekiribu na gusaba boliri abagambi abo koeneke bunango sire bale ebinyogo byo gotindia ase Chinsa mecho. Megali iko I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Na mimi sitaki kwa sababu si machifu walitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs but I love the young people more. So na nilisema you have to decide kama ni chief atakaa ama ni pombe. So your excellency, the fight against illicit brew, we cannot relent in the fight against it. Na wewe utuongoze kama jeshi na hawa ni kanisa mpaka bishop. And I want to call upon the church, your excellency. You direct that they partner with Ngao. We must finish mambo ya pombe. Umurikio manene w'ekiama gya UDA Cleophas Malala niga mochire chinjira chia baraikura sensemo ya Western abagendete koleta abamenyi benseme yo amo echo cyabere chikoragwa no murai bw'abawaziri abanene Musalia Mudavadi naboigo omunagari bw'ebunge nene Moses Wetangula okwana nigo aenekebuna abamenyi benseme yo nigo babwate obomo naboigo kelia abaraya bo babwenete gukora no kuimukie getambukiro naboigo kubaenekelia amagende. Take care of Bungoma. Ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru rais. Sasa Waluhya wako pamoja. So the narrative of Luhya unity should be buried. Kabisa, we are united team. When you come back home over the weekends, ita viongozi. Saa hii on Monday, majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa kwa wale weta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage mwanasipiganga watu amepata. We support the building of one national party and we want to urge everyone in this region aingie ndani so that we can have UDA being the main party within the region. Na mimi nimeona mbele, nimeona the way Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiongea and the way he's behaving. I can tell you without any fear of contradiction that ANC will end up in UDA by 2027. Oyo rigetie Kerubo kyoborai bwense gwetera ekiama gya Roots George Wajakoya nigo esokiribene naboigo komochia serikali ya Kenya kwanza na koeneke buna nigo babwate okwegomereria asabasaya bange bataraba kwenyorera amabaga yemirimo ase serikali yo okwana nigo abaga komochia serikali asomorobele bokwagacha chinyomba chinge naboigo chirigolire nsekegima asaeneke buna nigo abasaya bakeba barabe bagokonyeka gwetera omurobele yo asagania serikali kuriga chinjira chinya cyo koenekimnakera omusae oberega konyora emirimo. It has come to the realization of the Republic that there are some people who are agitating for the mountain's isolation, zoning the mountain, which is part of this country, and wanting the mountain to speak on its own. It's actually very primitive and backward, just the same way Mheshimiwa Ruto said. We cannot be taken back to start now being ethnicized, where someone comes in and says that Kikuyus will vote in one basket. A kind of sheer nonsense is why I'm here to condemn. Kenya is one nation, and I'm here to preach unity.
so that everybody in Kenya, unless the constitution says otherwise, everyone in Kenya has a leave to remain in this country as per our constitution. But if maelezo ambayo wanaambiwa na watu kama Gachagua kwamba kuna kazi, nyumba zinajengwa, vijana watoke university waende wabebe mawe, waende wajenge hizo nyumba. Ndio ujenzi sio namna, lakini imagine mtu amefanya degree ama shahada ya udaktari, shahada ya sheria, hamna kazi, anaambiwa aenda kwa mjengo ubebe. Mimi ningetaka nione watoto wa Gachagua na Ruto wawe kwa mstari wa mbele, wamalize vyuo vikuu, ama wale waliomaliza waende ujenzi tu waangalie. Vijana hawana kazi na hatuoni dalili ya hii serikali kuunda viwanda. Hamna hii mambo hatu kuja kusema Kikuyu watengwe kwa mlima yao. Uhuru tuache sawa. Chikaunti aani gochigendete kubika emirubili emikirano ase mbura ya El Nino eribosio ase county ya Tharaka Nithi bakoragwa n'omugavana bwe county yo babere bagwesoke bene nabo igogosanga gati emirubili babeire bakubika okwana nabaliki bamang'anani go mugavana uyo abagakwene kibnati bagochikoirorera amamocho aibabete bagokora chinga kichoburire bwa COVID-19 animono aso kugora ebintu ebinge ebyo bitachie gutumika. Sisi tumesema hatutaki kurudia makosa ya COVID wakati tulinunua vitu mingi in anticipation. Sisi tunataka pesa ikae tayari for responding to emergency. As tutanunua vitu ika respond. We shall not buy blankets and food for waiting for people to be moved, because if in case they're not moved, that goes to waste. Lakini tumesema our stockists, maduka ambaye zinaweka blanketi, inaweka chakula, inaweka hizo vitu zote, lazima wakuwe tayari na hizo vitu kwa maduka, because we can buy anytime. Ile tunataka ni pesa ikuwe tayari ili hizo vitu zisendeka tufanye. Ruasoroboti oruni na ikiromo elio bomangana maya asebirebiga kolende toska tonyegerage koraga ensa eyemo ayuna mange no nyara senchera yobwikira nugenda gutobwate Chinsa chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera sokone kibna ebichana bayugeliogi tegwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama abigaili tarene Fridah Kerubo twara oboligerelia borubuya.